but ngi to social media ru ba ka video ka ba ka long ka full ma ba paka nga sani pada hari ni singi ki banwan ti nagaliang jongi ni kwa ban pensai halo kani ka benta but habang ni kwa ban pensai ko long ba pilai I haratu kam media bagi don kumba san rungut gi ba don benta hang tu te but hang tu ru ila don iwe emily jongi I bana not so long te ke mang kwa ban tu ni ko long ba Presiden jongi ila yo ya kasiti la sign da ki ne ki san rungut Dr. Ricky Ejesinkon ibadai ru MP beron jongi ula persang banyak keren bat kani kaken hun pelayalam dai ba Edelbert Ricky la phone lain long kloy ban yakan do iki banyak keren Hendai nakaliang ke jongki pada ko makimmon bani kendo ya ujian sekretari jongka parti te kim tere bani kendo te hadin bom tere bani kendo bat ujian sekretari banyak ya sedang banyak pembet ini kam te kila penmi ya tu ka video trailer ba kipai bak let's say kini kindat singi kila ban yo pat ya katu ke video ko ba full hendai syaba kan mi kwa ban ya thu ya ke jing sisa ya ki pai ba kene ke jing sa keno ha ke bala tho aksiti dei ki bangila ya dep ya keren ha ka state executive committee rei si sin bala shim karai ta ki babun ki balang ka dei hi ke nong rim kolong ba ngin ya pedang ya karai om ban mi chu syabah but lada menu ki badon ya kata kajing wit ya karai jung ken hun ban ong bangim pediang wat hadin bakal rai belapen scam da ka state executive committee ngajing isya ngasngo ba kihi kibim dei shu bandon ka party kila dei under own ban mi na ka party hendai kam sem la chia kom ta hendai kila pha ban ning city wala kata nakaliang ba nakaliang ka party ko mang ong bene ngim sem la ong bangin ya khang gani gini ya kendu ni ong mai kendu tama minta for election nginom la namar tang para mangiru ngim ya kendu han siong pi ba nga bat iba aden nadu pas tang campaign hadu bentang ampat di kendu I ba bangin ko te indri ong bangin ya le ya kani hadin election bat wat la kataru I Dr. Ricky kemana batai la persang hendai kam sem la long ka basai so hendai ke bang yu I pada Hagi ini kihendak singi lada pibut ya ki kubor. Ini kinong yalam kiba don ke NPP. Kila tip lepah ya kan ni. Shuaban mi itu video kila tip kila ai lepah ke kubor. Hagi kot kubor, hagi cingalang pai ba ki jongki kila keren lepah ya taka cingnya pai jong ke BPP. Bayar ke tiket jong ke BPP, asyurai tu presiden kila kena, pagipun ki jing kena. ke bang ngasuk kia ngani kolong ba kam tam kani ke leja shua ban kut kani ke election shaban kut kani ke campaign I kumba bagi ngits kemru pagaladon kajing persang na kini kikin hun ki pa persya ya ka BPP kumno ban penjot ban penpra ya ka parti tian marba kumpa kapauhi hakini ki kindiat tayo mo bangilap late serum seneng ya kaban pensa yu pai ba ya kan nongrim juga parti kai ke bastuna pada galong ba kamdan ke jing pai jong ke BPP kamde ke jing pai baro khoi ti dkhot jong ke state executive committee kabamut nadu kinong ket kam hadu ki dkhot jong ke state executive committee ngila ong pi mensua kapor baki apply tiket ngila ong ki ba nila pendon daga undertaking pada da yo menu ke tiket da duru ide menya trelang na kabenta jong ka parti kita kali undertaking hendai penlap angni golong ba I barit Edelbert I lum lalang yakini ki weipat ki badu ya tiket bat I kubakadon kata ka jinga su buit hapedeng I barit Edelbert bat ki badu ya ka parti tiket te angi ke jing concern ke jing sya ke jing snow
Kalau nadu mencua kalau bayo ngikum ai tiket ya kibele persya ya ke parti. Kata kadai keba ni rating nadu nanengkom. Hende ngiyo hang ni baki wei baki do ya ke tiket. Hoi dan pering jeng kingim la bandan kata ti kim da wantan sakmat ya kaban yarap di ke parti. Hende kim ya persya. Hende don pada kibabun ru. Kiba hadin beradu tiket ru kida trei sitom na kabenta kafi. Barokoi office bearers, don away ru office bearers. Uba mi uba kento ya ke parti. Barokoi ni dokot jong ke SSC. Lain no tak away. Ki burom ki pidang ya karai jong ke State Executive Committee. But kajingkeli kalong hatu ki pai ba. Pi sengusongnya ya kaban ai kajingkersan ke jong pi ya kaban late ben pensengap ya kibriu kibile persya ke parti lane pin ya don benta bat ke parti bateli melon hadu menta mene tebat kawi kiban ai ke information sya ke NPP kiba ai ke information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ke NPP ya ke biadai bat ke internal matter lene kampo yeng jong ke BPP i secretary jong ke parti Dr. Ricky Jesengkon ila penmi hadim larai ke State Executive Committee ban pasiti sya ki MLA Baro Songut bagi dai ban pentre hok ya kata ke MLA scheme hakalinti ke babet ke basyai ai bastunat kalong berngasai ke jingiro ya laingut ki MLA ki jong i ba Livingstone Carpran iba Bright Stowell mabenyang iba Aden bela besai mat ki ba bot renti ya kan ni ke jing patha jong ke SSC kepala tho chiti lingba i Dr. Isem jing kadai ke bang ngi buat mangiru ngim yo jubab shu segi pai ba ke bakli bakum no wei pat UMLA upher kat na ki wei pat i MLA harbe dai ba penterekam ya kan ni ke MLA scheme na lo kata pai ba akwa ban ya thu ya kan ni kani ke jing pinthut ya ke parti kamdai ke petang mentang nando bangile ya ke MP election du kamdai ni na kaliang ke State Executive Committee na kaliang ke State Election Committee ni don ka wei karai kata kalong bangin kersan bangin piliang dari Dr. Ricky Jesengkon Henry hakatu ka poru don bading ju hibri ba question ba kli ya ke jing long kertong jong ya ke jingjit jong ke parti ya i Dr. Ricky Jesengkon Henry hakar kapor ni ke bong EP na kaliang jong ngim kwa ben penpau sabar ya kami yang kamsem jong ke parti bat ke baar ke kepala i bang kwa ben keren hang ni ga janmit kolong ba haba kabiyadai bat ka jingra ya ki bill i private member bill what assembly ru nanti kiwei ki MLA langut ki MLA ki jungi shwa bakin le assembly kede consult kede keren but kada don hiru ke jing tha naga State Executive Committee ba yaki no ki issue banra dei mentip langka SEC khnang bangin nombu ya ke SEC ha ke jingdum hendai don pat UMLA jungi uba leche assembly claim tip ya ke ke ba unra assembly ka ba ki wei pat ki MLA kim tip but ke bon kibil kiba ura assembly kilong haba kiba persyawa ru wat ya kanong rim jong ke parti ba stan jong ke parti ru te kani ka pendengo wat ki MLA ki jongi ki badan assembly te pi mensya pilayo itu ka kubor baong ba ki syai marwai ubarit edelbert kimi ki kubor untuk te kawi ki jing kalong ba haba ki ba pli ki MLA jongi kim pana kinom te pi di kumno kinle perkani kalau penbo jeng sibun ya ki langut ki MLA ki jongi ki bom benai isu ke ba ra haba kim yang pada ki beri ki criticize ba ya marwei tika tu ke dega point ke ba yu tika ba sang pada ke point ke ba kwa ban kren hang ke janmit long ba haba pipet ni na State Executive Committee nilaya shimhi ka wei ka rai ya ka bangin lej ban ai jingmut ya ka job observation policy hadin bakatu committee ka khot yangi ban ai ya ki views baki suggestions ki jongi
Tingi nakaliang juga parti lajit yang bat ye Dr. Erpis Welrani bandej ban ai kata ke jing pin snow ke jongi ya ka job reservation policy ha ka tu kapor tingi ngelalit ai la ai jing tho da ka jing ai jing bit jong ka parti ngelalit ban kren hende ke e ke ba PUE kalong ba UMLA jong ka not so long umi syakmat bat ulej hang tei hakmat ka committee claim I board ka state executive committee claim I board ka party the led